abo bahizi mu kwizera au mashujaa kwa imani twagize introduction change intangamarara siku ya Jumapili tulisema kwa mafupi mugabo tuvuga ko uno musi tuza gutangura lakini tukasema kwamba leo tutaanza wa mbere mu kwizera tutaanzana na wa mshujaa wa kwanza. Twabonye ko tudashobora guhera neza kuri uwo muhizi tulisema kwamba hatuwezi kuanza na uwo shujaa wa kwanza tutabanje kuvuga kwiremwa ry'umuntu bila kuanza kusema kuhusu kuumbwa kwa mwanadamu. Buriya na Adamu nubwo atavugwa cyane mu bahizi bakomakomeye hata Adamu vile hasemekani sana katika mashujaa sana mugabo arafise kwizera yakoresheje lakini na Adamu alikuwa na imani alitumia pia. Niyo mpamvu numva ko twohera kuri Adamu ndio maana ninataka tuanze kwa Adamu hama tugakomeza kubandi alafu tuendelee na wengine. Adamu abantu bamuziko ibibi gusa Adamu watu wanamjua kwa mabaya tu kubera ari we yatumye dutangura kuruha kwa sababu ndiye alisababisha tuanze kuchoka kubera kubw'igihano yahawe byatumye dushobora kwa maturima kugira ngo dufungure kwa sababu ghadhabu alipewa ndio maana tulipewa tulime tuchoke. Utarimishije isuka bila kutumia jembe akarimisha ikaramu anatumikisha karamu abandi bakarimisha computer wengine wanatumia computer abandi bakarimisha umutwe wengine wanatumia vichwa vyao. Yesu ashimwe. Bwana Yesu abarikiwe. Rero Adamu arafise nawe ibintu byiza bike na Adamu pia ana mambo madogo yagaragaje by'ukwizera alionyesha kama mwenye imani. Reka dusome acha tusome Itanguriro igice cha 2 ku murongo w'indwi kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 ni page y'indwi nyene ni page ya 7 turabe ingene Imana yaremye umuntu tuone gisi Mungu alivyoumba mwanadamu. Gomba ko duhera ku ntango acha tuanze kwa mwanzo kandi bikunze ibyo byamamara canke abo bahizi tuzogenda tuvuga bivanye n'imyaka duhere kubakera turangirize kubavuba tutaanza na order ya kuanzia kwa wazamani kandi wavuba wo muri no misi sinzi uramuzi shujaa wa sasa unamjua hari woba uzi uramuzi kuna mwenye unajua na uzi au mjui je ndamuzi mimi namjua wewe ntauzi wewe au mjui cyangwa bibagize izina ryawe au urisahau buriya mubahizi mu kwizera nurimo katika kama shujaa humo ndani urahoba gose kuburyo mtu wa kawaida hawezi kujisema wewe peke urima muri babandi bizera bibishakashaka bibihuba katika wale wenye imani haba au bibihunda uko katika wale wenye imani haba. Bwana barikiwe. Itanguriro 2 ku gice c'indwi ni page y'indwi kitabu cha Mwanzo mstari Ora Imana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi amuhumekera mu mazuru imwemu y'ubugingo umuntu acaba ufise ubugingo. Imana yaremye umuntu mu mukungugu. Mungu aliumba mwanadamu katika mavumbi tu. Ngira mugenza aturuka kavumbi. Mwambie mwenzako uko vumbi tu. Mubwira ati mu mukungugu uliumbwa katika mavumbi. Hallelujah. Hallelujah. Harigi umuntu yambaza ukamenga ni kintu kikomeye mugabona kavumbi. Kuna wakati mwanadamu anajifanya mtu wa ajabu sana lakini ni vumbi. Kandi iryo vumbi Imana yamuremyemwo. Katika vumbi hilo alimuumba. Niryo zosubiramwo. Ndio atarudi mahali hapo hapo. Kandi namara gusubira muri rya vumbi. Na tena kirudi hapo kwenye mavumbi tena. Na javu. Yeye na vumbi. Bacha baba bumwe barabakongo. Na watakuwa kitu kimoja. Hauwezi kujudashwa gutandukanya ivumbi n'umuntu. Hauwezi kutofautisha vumbi na mwanadamu. Harige wanga gukorera Imana. Kuna wakati unakataa kumtumikia Mungu. Ukavuga ngo noruha. Unasema hivi naweza nikachoka. Ugati ili dongo joruha. Sema hivi dongo hivi ili ninaweza nikachoka. Wanga gukorera Imana. Unakataa kumtumikia Mungu. Urumva ngo navangwara. Unasema ninaweza nikaugua. Nikifanya makesha naweza nikaugua. Ugati nogira makesha ili dongo. Sema hivi nikifanya makesha dongo hili. Bwana saidie sana. Lero ingeni Imana yaremye umuntu. Sasa gisi Mungu aliumba mwanadamu. Yapfuye kubikora uko nyene kugihama. Kumumba hivyo kwa bahati. Yarapanze. Alipangilia. Yaragize plan. Alifanya mpangilio. Hari ibintu bine ngomba ko tuvuganako. Kuna mambo maine nataka tuzungumuze. Bigaragaza ingeni Imana yaremye umuntu. Vinaonyesha gisi Mungu alimuumba mwanadamu. Imana yabwiye Yeremia ati Mungu alimwambia Yeremia hivi. Kubumba. Kabla sijakuumba. Nari ndakuzi. Nilikuwa ninakujua.
vuga ati ntaravuka. Sema hivi, kabla sijazaliwa Imana yarinzi jewe. Mungu alikuwa ananijua mimi kwa jina. Ntaravuka. Sema hivi, kabla sijazaliwa Imana yarinzi Jackson. Mungu alikuwa anajua Jackson. Imana yari yaguteguye. Mungu alikuwa alikuandaa Nimbere yuko papa wawe na mama wawe kabla mama yako na baba yako bafiansana wanatafutana kuwa wachumba. Hari imisore n'inkumi haba mwingorana ugasanga kuna wakati katikati ya msichana na mwanaume kuna kuwa shida, wanaweweshana mamimba. Ukatusanga bariko barahangayika, unakutana wako wanahangaika ngo batangure ngo bice uwo mwana ari munda, eti wauwe ule mtoto mwenye tumbo. Ariko ugomba kwica n'uw'Imana yapanze, lakini huyo mtoto unataka kuua ni mwenye Mungu alipangilia. Wewe nuja mukobwa cyangwa uyo Mungu, wewe na mwanamke au mwanaume yule utariyumvira kuresha, bado hamjawazia kutafutana. Bwana sade sana. Bwana abarikiwe. Icyambere cha kwanza nuko Imana yabikoze yabipanze, ni kwa sababu Mungu alifanya hivyo, ameshapanga hayo. Imana ntiyapfuye kureka Jackson abahagaze mu kigobe muri no mwanya. Yeye Mungu hakuacha Jackson asimame leo. Nuko yari yateguye imbere y'uko isiremwa, ni kwa sababu aliandaa hivyo kabla dunia haijaumbwa. Itarikizi azobahagaze mu kigobe alipovuga ubutumwa. Kama tariki hizi atakuwa nasimama mahali hapa. Niyo mpamvu si babaisho canke nutinyishwe nibiriko birakubako. Imana irakuba. Ndio maana huwezi kubabaika kwa sababu yale yenye unapitia. Mungu anakujua. Wewe hauko mwananchi wa kawaida. N'umuntu wanciyaho. Wewe hauko mtu wa kawaida. Yakuremye yakwipangiye neza. Yeye Mungu alikuumba, tayari amekujua, amekujuazia vizuri. Ico ni cambere. Ico ni cha kwanza. Ica kabiri. Cha pili. Vyari mu bugombwe bw'Imana. Bilikuwa ndani ya mapenzi ya Mungu. Muri volonté y'Imana canke mu bugombe bwayo. Katika mapenzi ya Mungu. Yarumva kwitegereza gukora umuntu. Alikuwa anajiwazia kama atafanya mwanadamu. Atakuwa na mtukuza. Azora itazira. Atakuwa na msifu. Azora ivuga neza. Azora genderanira n'Imana. Atakuwa na uhusiano na Mungu. Nukuvuga uretse ko yari yabipanze. Alikuwa amepanga hayo zamani. Kandi uretse ko yari yabipanze kandi yari yabigambiriye, yari mu migambi. Na tena vilikuwa ndani ya mawazo yake kabla. Yari mu bugombe bwiwe. Vilikuwa ndani ya mawazo yake. Icya gatatu. Cha tatu. Yashimye kudukora mu ishusho yayo. Yeye alipenda adutengeneze ndani ya picha yake. Muri undavye je neza. Wewe ukiniangalia vizuri. Sanima. Ninafanana na Mungu. Mubwire nawe. Mwambie mwenzako kwamba anafanana na Mungu. Je buriya Sanima. Mwambie ukiniangalia anafanana na Mungu. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Na mpamvu yo kwikwatura ngo nshire ibintu bingira inzobe gose kandi haina maana ujitengeneze mujibadilishe marangi. Wewe unafanana na Mungu. Uko maze kwikura ku rukoba gose. Mimi nikijitoa ngozi yote. Tasigara nande. Nitafanana na nani sasa? Kuko yandemye uku. Yeye aliniumba hivi. Haraba yagize barebare kuna wenye aliwafanya walefu kama Salvatore. Abandi bagira bavyibushe nkande. Wengine akawafanya wanene kama nani? Na mama keke. Kama mama keke. Abandi bagira bonze nkane. Wengine akawafanya wembamba kama mama Kamsemo. Yesu ashimwe. Bwana Yesu abariki. Abandi bagira bagufi nka Gigi. Wengine akawafanya wafupi kama Gigi. Irafise ukuntu cyangwa Fabrice cyangwa Trezor. Yafise Trezor. Kuna gisi Mungu yapanze umuntu, alipanga mwanadamu uko yagupanze, gisi alivyomupanga. Buriya usanima vile vile unafanana na Mungu. Hari gihe umuntu akubwira ngo wengine kirabura. Kuna wakati na mtu anakuambia ona gisi unafanana uko mweusi. Wengine alikakufi. Angalia gisi ni gafupi. Wengine alikirekire. Angalia gisi ni kirefu. Tumubwira ati buriya ntacuzi. Mwambie hivi haujui kitu. Buriya ni Imana imezukunye. Na Mungu anafanana na mimi. Uko sanima. Kwa sababu nafanana na Mungu. Amen. Amen. Icyaga tatu Imana nuko yaturemye mu ishusho yayo. Cha tatu Mungu alitumba katika mfano wake. Usa. Gisi unavyofanana. Buriya birayinezera. Binaifurahisha. Umusore umwe yagiye kufiansa umukobwa kijana mmoja alienda kumtafuta kuchumbia mwanamke mmoja. Agenda gucya. Mwanamke alikuwa anaenda na sasa bagezi bamubwira ati wewe. Warafiki yake wakamwambia hivi. Brother umukobwa mugaye kuriya. Unaenda kutafuta mwanamke kiwetu. Agenda gucya. Anatembea hivyo. Ikagenda hejuru.
hama nawe acavuga ati naye akasema hivi buya ntuzi ico nakunze amujui nilipendea nini kijanye ne kuja kuntu meze kuri nilipenda vile vile anavyotembea ati mbonye kuria nikiona vile vile ati ni finale ninafurahi ati niyo mpamvu ntaronde mu bakobwa bose uzi bagenda neza ndio maana sikutafuta katika wasichana wanatembea vizuri nitafuta yule amen muri ukumeze vile ulivyo na Mungu anabifurahia pia amen wewe unashaka kutabyishimira kubwa abantu bakubwira ngo ya vraiment kama wewe ujivunie hivyo watu wanakuambia punguza ukule kidogo wewe tayi na vya matayi kunyeni kw'Imana ibishima isi ulivyo Mungu anafurahia hivyo hivyo ngo urajya ugatinyuma cyangwa kumenga ni au wanakuambia unakura vyenye unakura unabitia wapi ntacho waambie hivi ni mugabo w'ijamba atagira ijunja ntacho niko mwanaume wa shujaa haleluya amen ico ni kintu cha gatatu ico ni kitu cha tatu Imana yagaragaje Mungu alionyesha ku mwana w'umuntu katika mwanadamu ingene Imana yaremye umuntu isi Mungu alivyomuumba mwanadamu icyakana arico cyanyuma cha ine na ndicho cha mwisho yamutandukanije n'ibindi biko yeye alimtofautisha na wanyama wengine yamutandukanije n'ibindi biremwa yeye alimtofautisha na viumbe vingine ntiyatugize ibiti yeye hakutufanya miti ntiyatugize ibibuye yeye hakutufanya mawe ntiyatugize ibiyaga yeye hakutufanya bahari yatugize abantu yeye alitufanya wanadamu baremwe mu ishusho waliumbwa katika mfano wake iyumvire itugira intare nk'ubu tuba turiko jiwaze kama vile angetufanya masimba iya tugira ibibuye ngaha jiwaze kama angetufanya mawe abamalaika wabatsitara hovyo wamalaika wangekuwa wanajikwaa kila siku Bwana saidie sana Bwana tusaidie mugabo urukundo Imana idukunda lakini upendo Mungu anatupenda yaradutandukanije n'ibindi yaremye yeye alitofautisha na vinginevyo alivyoumba ngomba nkubwire yadutandukanyije n'ibindi bintu yaremye nataka niwaambie gisi alivyotofautisha na mambo mengine yaraduhaye ibintu vyidistenga bitandukanye tandukanije n'ibindi bintu yaremye yeye alitofautisha na mambo mengine aliyoumba Mungu sinzi ko murabona ibikoko bitwenga sijui kama mlishaona vidudu vikicheka vinacheka bigatwenga bikeguka vinacheka sana uretse ibintu by'abarozi ari nyabu kama sio vitu vya uchawi hari nyabu zitwenga kuna kuwa paka zinacheka we muhira akayabu karatwenze si nyumbani kuna paka iliwahi kucheka ikiratwenga wakati huyo kunacheka zari zibiri zilikuwa ni pusi mbili papa wanje arasoka zisanga ari zibiri ziko ziratwenga baba yangu akatoka nje akakutana ziko zinacheka atazicamo hagati agenda tora urubuye yeye akapita katikati akaenda akachukua jiwe arazikubita akazirushia imwe kivuga ati mzee ungeniumize ungefanya nini yeye akasema hivyo ungeniumiza ungenifanya nini ungefanya nini pusi ndio ilisema hivi bavuze mu Giswahili ngo mutama iyo ngomeretsa bari kugira gute pusi hiyo ilisema hivi mzee ungeniumiza ungefanya nini papa chakishura baba yangu akasema hivi jena kubisaka yabo nta muntu nakuba mimi nilipiga pusi sikupiga mwanadamu uretse ubwo buyabu unajua pusi hizo nakandi kayabu ngo kagiye kwidirisha y'umuntu na ingine pusi ilienda kwenye dirisha ya mtu fulani achavuga ngo ye murozi akasema hivi murozi kaka yabu kachakavuga ile pusi kasema hivi sasa kukula panya inakuwa murozi sasa kukula panya na kuwa murozi ngo umuntu ariko arayiga imbeba abacitse umurozi sasa mtu akikula panya anakuwa murozi none ari arakayabu kavuga sasa kuna pusi nasema karinze kavuga ntabwo arakayabu ikisema inakuwa sio pusi tena abari mama nuzenya canke baba inakuwa ni mama fulani au papa fulani mugabo abajene ntibaroga lakini wabijana hawaroga yavuza abajene baroga lakini hapawezi kukosa watu ibyo Imana yahaye umuntu byenye Mungu alimupa mwanadamu yamuhaye ibintu ngoma kuvuga bitanu byonyene yamuhaye byinshi mbwa ngoma kuvuga bitanu nataka kusema vitu vitanu byenye mwanadamu alipewa na Mungu bitandukanije n'ibindi biremwa yaremye byenye biko tofauti na vingine viumbe Mungu yamuhaye kurema alimupa kuumba nk'Imana kama Mungu yamuhaye kurema alimupa kuumba yavuze ngo alisema hivi vyose bishobokera yote vinawezekana wizeye kwa mwenye ana imani ni wizera ukiamini urabona
ubwiza bw'Imana, utaona utukufu wa Mungu. Ni nkuko yari kubavuze ngo, ni kama vile angesema hivi, niwizera ukiamini urarema, utaumba ubwiza bw'Imana. Ingwara zose zigiraga igihangange, magonjwa yote yanajifanya ni ajabu. Ukiamini izo ngwara zirahuma, magonjwa hayo yatakimbia. Bwana asifiwe sana. Imana ivuga ngo itugize utumana duto. Mungu akasema hivi, anatufanya tumungu tudogo tudogo. Turafise ububasha ku rurimi rwacu. Sasa tuna uwezo kwenye ulimi wetu wa kuumba, wa gutegeka, wa kuumba na kuamuru. Turarema imvura muci ikagwa. Tunaweza tukaumba mvua katika kikwa na ikanyesha. Tunaweza tukaumba. Imana yashize muri twebwe. Yeye Mungu aliumba Yesu kuumba ndani yetu. Cha pili, yamuhaye ubwenge no kumenya. Alitupa akili na kujua. Igiti na bwenge gifise, mti hauna akili na no kumenya gifise, na hauwezi kujua. Ibikoko na bwenge bigira, vidudu havina akili na no kumenya bigira, na haviwezi kujua tena. Uretse ko bishika ibikoko bimwe kagira kenge, kuna vidudu vimoja vinaweza kuwa na akili, mugabo nta bwenge bigira, lakini havina akili timamu. Hari umuntu muri family wacu yatunze imbwa. Kuna mtu kwenye familia yetu alitunza umbwa. Iyo mbwa barayikete. Iyo umbwa walikuwa naipa barua. Bakayatijane kwa bantu uzenya. Ananiambia uende kwa chukua barua hii upeleke kwa fulani. Ikete litware kwa ba Gerardine. Chukua hii barua upeleke kwa Gerardine. Ikageni twaye nyakete igeze kwa ba Gerardine. Inachukua ile barua inapeleka kwa Gerardine. Ikaidepoza. Inaitia pale. Kandi bakayibwira ngo urindire baguhe. Na wanayambia subiri uchukue jibu. Imbwa karindira mukandi kinyishu. Na umbwa hiyo inasubiri ile jibu. Mukayishira ku munwa ko muri jakete mba mwanditse ati inyishu yiyo mbwanye ninzani. Mnaandika kwa ile barua inaletwa na umbwa. Ako na kenge ntabwo ari. Ako ni akili kadogo, ntabwo ari ubwenge. Si akili timamu. Na nukumenya birimo. Si atakujua. Bwana asifiwe sana. Undi mumama yarafise imbwa ifise akenge. Kuna mwingine mama alikuwa na umbwa ilikuwa na akili kadogo. Iyo mbwa yarakunda gukinisha umwana wiwe. Iyo umbwa ilikuwa inapenda kuchezesha mtoto wake. Kenshi na kenshi yaramukinisha. Ilikuwa inapenda inazoea kumchezesha sana. Siku moja wa mama za kurondera yagiye ahantu. Siku moja yule mama alikuwa ameenda mahali fulani. Hama agarutse. Wakati alirudia, yari yasize umwana muhirana yambwa nyene. Acha yule mtoto na ule umbwa kama vile alikuwa nazoea. Ashitse arondera umwana arabura. Wakati alifika nyumbani akatafuta mtoto akamkosa. Arondera yambwa arabura. Akatafuta yule umbwa akamkosa. Sinzi ngene arabya gutya. Sijui gisi alivyoangalia hivi. Abona kahuzu ja mwana aliyambaye aho akoroke. Akaona kale ka nguo ule mtoto alikuwa anavaa kameangukia. Sinzi ngene arabya kuria kandi. Tena akaangalia hivi. Abona maraso. Akaona damu. Sinzi ngene arabya hija kandi. Sijui gisi alivyoangalia pembeni tena. Asanga imbwa ilikuwa irahekenya. Akakutana yule umbwa yuko anapekenya. Amaraso alikuwa araseseka ku munwa wa yambwa. Damu ziko zinatililika katika mdomo wa ule umbwa. Mama aribwira ati imbwa irandiriye umwana wa. Yule mama akajiwaza hivi, ule umbwa amekula mtoto wangu. Imbwa yari fidele, yari umwizigigwa none yarabibye inkore. Huyu umbwa nilikuwa ninamwamini, sasa angalia gisi inavyofanya. Arakubita imbwa, akapiga yule umbwa. Kubera imbwa itagira kenge, kwa sababu umbwa hana akili, itagira no kumenya, na haina kujua, itazi no kuvuga, na haijui kusema, ntabwo yisiguye. Sasa haikuweza kujieleza. Arayikubita, arayica, akaipiga, akaiua. Alikuwa analira, wakati alikuwa analia, sinzi ngene aravya gutya, sijui gisi alivyoangalia, aza kubona igipande c'inzoka ni, akaona kipande cha nyoka. Aravya hirya cabona umwana wiwe, kuangalia pembeni akaona mtoto wake, asanga kumbe yambwa, akakutana kumbe yule mbwa n'inzoka, alipigana na yule joka, wa mwana iramudeplasa, ule mbwa akachukua yule mtoto akamtia pembeni, kwa sababu ule mbwa apigane kwanza na ile nyoka. Wamamararira, yule mama kalia, ati mbwa yanje nyizigirwa, umbwa wangu kumenya, kwa sababu mbwa alikuwa hana kujua na kusema na akili, yashoboye kwisiga, yeye haikuweza kujieleza yule mbwa. Imana rero yaduhaye ubwenge no kumenya. Sasa Mungu alitupa akili na kujua. Imana yaduhaye
yaduhaye ubwenge canke ububasha bwo guhitamo icyiza canke ikibi. Mungu alitupa akili ya kujua kibaya na kizuri. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Wowe ukafise ubwenge canke ububasha bwo guhitamo ikibi canke icyiza, Imana itarinze kukwinjirira. Wewe ukiwa na uamuzi bila Mungu kukuingilia wewe. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Kesha abavyeyi baragomba kuduhitiramo, sivyo? Wazazi wanapenda watuchukulie uamuzi. Ugomba nko kufiansa umukobwa, ukitaka kama kuchumbia mwanamke, ukibona agakobwa keza, unaona ni mwanamke mzuri au kijana mzuri, wazazi wanakuambia hapana, chagua hapa. Change kukagomba gukora icyiza, au unataka kufanya kizuri, bakatyo yapana kumuha ujanuze nyashaka. Banakwambia hivi, usimupe furana kitu. Baja batugirira bihana, wari walitutendea vibaya, mupe mtu mwingine. Ariko Imana nabwija muri shwa y'umuntu mu gutora k'umuntu. Mungu haingii katika uamuzi wa mwanadamu. Imana impamvu nkubwiruko, kwa sababu nakwambia hivyo, ivyo byose yabikoreye Adamu, turacari kuri Adamu. Yeye alifanyia mambo hayo yote kwa Adamu. Urashobora kwiyumvira impamvu Imana itaje kubwira ati Adamu. Unaweza kujiwaza hivi, Mungu hakumwambia Adamu hivi, nugiyo tunda, nugico chamwa, usikule tunda hili. Ongo kweli byari gushoboka. Bingewezekana. Imana yari mugendera Adamu kumugoroba. Mbona Mungu alimutembelea Adamu katika jioni? Ariko kubera hariyo convention yashizeho kwidashobora kwinjirira mu buzima. Lakini kwa sababu palikuwa convention ilikuwa katikati ya Mungu na mwanadamu. Niyo mpamvu Imana ibinaniye kurotesha abantu bose wapagani barote baja gusenga. Mungu hashindi kuotesha watu wote wapagani waende katika kanisa. Ibishatse uja muri baja bari mu bubare bose kabarotesha. Mungu akitaka naweza kawaotesha wale wenye wanaenda kabari. Babonekera bose bakabona bagiye gukizwa bose bakaca baza gukizwa. Au wote ikawaonekea wakaenda kuokoka. Ariko kubera yahaye uburenganzira umuntu bwo guhitamo, lakini kwa sababu alimpa mwanadamu uamuzi, iramwacha. Mugabo ikaba yahaye umwana w'umuntu kandi ubasha bwo kugira ubutumundi. Lakini Mungu akakuwa amempa mamlaka mwanadamu kumwambia wokovu mwingine. Ni wemera urakira, ukiamini utapona. Nutemera nukira. Kama hauamini hautapona. Kandi nta masanima. Na masanima Imana ifise. Hakuna hisia. Muri uwo mwanya wasaga kiza, muda huyu kikataa wokovu unaenda. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe tena. Bwana asifiwe sana. Yaduhaye ububasha rero bwo guhitamo. Mungu alitupa uamuzi. Niyo mpamvu Imana imaze kubwira Adamu. Ndio maana Mungu alipokwisha mwambia Adamu. Satani nawe akaza kumubwira Eva. Na Satani akaenda kumwambia Eva. Eva nawe akaca yongorera Adamu. Eva akaenda kumwambia Adamu. Imana niyo kubisa amasantushe ngo iki cyobo kivuga ati yeye Mungu hakuchomokea akasema hivi ntugitunda. Yaraye ubasha umuntu wese bwo guhitamo icyiza cyane ikibi. Uamuzi wa kuchagua kizuri au kibaya. Ikindi nacho kingine, Imana yahaye ubasha umuntu. Mungu alimupa uwezo mwanadamu bwo gushima, bwa kupenda uwo bobana, bwa kufurahia mwenye wanaweza kukaa pamoja. Urashobora gusaba Imana ikagufasha. Unaweza kumuomba Mungu akusaidie. Mugabo ni wewe ufise uburenganzira. Lakini ni wewe una maamuzi. Adamu yavuze ngo nico gituma umuntu azosiga se na nyina. Adamu alisema hivi, ndio maana mwanadamu ataacha baba yake na mama yake. Wakabana n'umugore wiwe. Akaishi na mke wake. Bose bakaba umwe. Wote wawe mtu mmoja. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Imana itanga ububasha nubako yamuremye umuntu imuha ibintu byinshi. Mungu anapana uwezo, ni kusema hivi Mungu alimpa mwanadamu vitu vingi. Ivyo nibike mu byo nkubwiye. Hayo ni mambo machache nawaambia. Mu byabaye mu by'Imana yahaye umwana w'umuntu ivyo nibikenya. Katika mambo Mungu alimpa mwanadamu, hayo ni machache nawaelezea. Cha tano, yamuhaye ububasha bwo kuganza. Alimupa uwezo wa kuhukumu. Buriya ibintu byose nitwe tubiganza. Vitu vyote sisi ndio tunavihukumu. Nitwe tuganza imiyaga. Sisi ndio tunahukumu bahari. Tukaganza ivu. Sisi ndio tunahukumu majivu. Tukarikoramo amatelefone, tukarikoramo matelefone kutoka majivu. Ibintu by'ubuhinga bigezweho. Tuna mambo ya teknolojia yote tunayofanya kutoka majivu. Imana w'umuntu ubasha bwo kuganza. Mungu alimupa mwanadamu uwezo wa kuhukumu. Reka nkubwire rero
kwizera kwa Adamu. Acha niwaambie sasa imani ya Adamu. Hagera igihe Imana isinziriza Adamu. Siku moja Mungu akamusinziriza Adamu. Imbere yo kumusinziriza yamuhaye ububasha bwo guha amazina ibintu byose. Kabla ya kumusinziriza Mungu alimupa uwezo wa kutaja izina niko cise kugeza uno munsi. Kila chochote chenye Adamu alitaja jina kinaitwa hivyo mpaka leo. Adamu Imana iramusinziriza. Adamu Mungu akamusinziriza. Biblia ivuga ngo imusinziriza ubutikoma. Biblia inasema Mungu akamulaza bila kuamuka. Amaze gusinzira. Wakati alipolala Imana imukuramo urubavu. Mungu akamutosha mbavu moja. Ikihomeka inyama. Ikatia mahali pale nyama. Ikifabrika. Ikatengeneza. Akaproduce fini. Ikatengeneza kitu fulani. Kari très belle keza. Kitu kazuri. Nimba wicaye n'umumama canke kama unakaa na mwanamke au mama, mwambie hivi uko mzuri. Papa bicaranye pole sana nakunda. Papa wenye wanakaa pamoja pole sana. Mubwiye turi mwiza di. Mwambie hivi uko mzuri. Nabwiye ikindi gihe papa na mama bariko baraharira. Siku moja wa papa na wa mama walikuwa wanabishana. Papa abwira wa mama ngo baba wakawaambia wa mama hivi. Ati nitwe turi abantu ko Imana yaremye umuntu. Eti sisi ndio tuko wanadamu. Ama Eva imukura mu muntu. Alafu Eva ikamutosha ndani ya mwanadamu. Nyinyi hamuko wanadamu. Nyinyi mlitoka katika mtu. Abadamu n'abatoya. Wa mama wakasema hivi. Ati Imana imaze kubarema mwebwe. Wakati mliko Mungu aliwaumba nyinyi. Yabonye ko tabikoze neza ngo bijyo. Aiona hivi kwamba hakuwa kuvifanya vizuri. Ikachukua ikatengeneza kitu kingine kazuri. Ndio maana sisi wa mama tuko wazuri kushinda wanaume. Na nzi ngiye abahara wa mama ngaba ariko bavuga amen. Kama kungekuwa wa mama hapa wangesema Adamu rero. Adamu sasa. Amaze gusinzira. Wakati alipolala. Imana imaze kumukuramwo. Wakati Mungu alimutoa yagufa. Alimutosha ile mfupa. Alimutosha ule ubavu. Akatengeneza mwa ule ubavu Eva. Adamu ataravugishwa. Adamu akasema. Mukwizera. Katika imani. Uzimamu. Unajua? Biblia ivuga ngo Adamu yarasinziriye. Biblia inasema hivi Adamu alikuwa amelala. Yavuze ngo. Alisema hivi. Mukwizera. Katika imani. Akanakara ko mu mara yangu. Huyu ni mfupa wa mifupa yangu. Ni igufa ryo mu magufa yangu. Huyu ni mfupa wa mifupa yangu. Hari warabimubwiye. Kuna mwenye alimwambia haya. Nyabimugishijwe mu kwizera. Salibisema kwa imani. Ngo aya akanakara ko mu mara yangu. Aya na magufa ni igufa ryo mu magufa yangu. Hii ni mfupa wa mifupa yangu. Yaramaze gutanga amazina kuri chimpanze, kuri alikuwa alishatoa majina katika vidudu vingine. Ikinyogoto, sinzi n'ibindi. Na vingine hiyo. Achavuga ati wewe huyu. Akasema hivi weye. Yitwa Eva. Wewe ni Eva. Mukwizera aravugishwa. Akasema. Uko niko kwizera kwa Adamu. Hiyo ndio imani ya Adamu. Kwizera kwa Adamu ni kuvugishwa. Imani ya Adamu ni kutabiri. Kandi kuvugishwa bitarinda kwinjira mu ndimi. Na tena kutabiri kwenye sio kuanzia katika maruga. Ngomba kuno musi ko ari umuhizi wa mbere duhereyeko. Ninataka kwa sababu leo ni siku ya kwanza ya umuhizi wa kwanza tunaanzishwa. Ni shujaa wa kutabiri. Ni shujaa wa kutabiri. Ngomba ko kuri no mugoroba tuvugishwa. Ninataka katika jioni ya leo tutabiri. Hallelujah. Hallelujah. Ngomba ko kuri no mugoroba dutangura kuvugishwa. Ninataka katika jioni ya leo tutabiri. Adamu yaravugishijwe. Adamu alitabiri. Wakanakara ko mu mara yanje. Akasema huyu ni mfupa wa mifupa yangu. Mu magufa yanje. Huyu ni mfupa wa mifupa yangu. Kada maze kuvugisha byari byo. Na tena wakati alipomaliza kusema hayo alikuwa ni ukweli. Tangura kuvugishwa nawe. Anza kutabiri sasa. Utingwara na bwizonyica. Gonjwa hili halitanifanya kitu. Ubu bukene nibuzonsubiza inyuma. Huyu ukosefu hautanirudisha nyuma. Kubura mahera y'inzu nibizotuma banyirukana. Kukosa pesa ya nyumba hawatanifukuza. Kubura mahera y'ishure nibizotuma kukosa pesa ya masomo sintashindwa katika masomo. Kutavyumva. Mbona hauyasikii hayo? Kubura mahera nibizotuma ntarongora. Kukosa pesa haitanisababisha nishinde. Kubura kazi nibizotuma mbaho nabi. Kukosa kazi haitasababisha niishi vibaya.
kubura impuzu z'igiciro nibizotuma ntapendeza. Gukosa nguo za samani haitanisababisha nikose kupendeza. Kuzana maguru kuri eglise nibizotuma ntashika. Kuja katika kanisa na miguu haitasababisha nikose kufika. No, tangura kuvugishwa. Anza sasa kutabiri. Tangura kuvugishwa. Anza sasa kutabiri. Change ntugira ivyo uvugishwa. Change ntugira ivyo uvugishwa. Au hauna ya kutabiri. Anza tabiri sasa. Unasubiri nini? Tangura kuvugishwa leo. Anza tabiri sasa. Vugisha ku buzima bwawe. Anza tabiri katika maisha yako. Vugisha ku banuzi. Anza tabiri sasa kwa watu wenye unajua. Si umtabiria huyo ambaye mnakaa pamoja. Anza tabiria huyo mnakaa pamoja. Anza mtabiria sasa. Haleluya. Haleluya. Mwambie ati uyu mwaka ntuzohera utabona inyishu yawe. Mwambie mwaka huyu hautaisha kabla haujaona jibu yako. Uyu mwaka ni mwaka wa kuona ubwiza bw'Imana. Huyu ni mwaka wa kuona utukufu wa Mungu. Uyu mwaka ni mwaka wawe ni bari umusoro mubwire wa mariage wona geze. Mwambie kijana kama ni kijana huyu ni mwaka wa kufanya harusi. Ugati ni mwaka wa mariage. Mwambie kama ni binti huyu ni mwaka wa kufanya harusi. Anza sasa kutabiri. Kwa Adamu. Hiyo ndio imani ya Adamu. Anza sasa tabiri sasa. Tangura kumuha mazina. Anza kumupa jina sasa. Uzikwara aba papa. Unajua kuna batarigera bavugishirizwa abadamu babo. Wenye bado hawajatabiria wake zao. Wapire na kapoeme na gatonya basi. Wawaimbia hata kapoeme kadogo basi. Uzikwara aba mama. Kuna wamama bataravugishirizwa ku bagabo babo. Wenye hawajatabiri juu ya waume zao. Ataramubwira bakapoeme na gatonya. Hajamuimbia hata siku moja kawimbo. Uzikwara aba papa. Unajua kuna wababa atarakompoza n'indirimbo ku mudamu wiwe. Mwenye bado hajaunda ataka imbo ujili ya mke wake. Gishwa kunzu yako. Uanze kutabiri juu ya nyumba yako. Amen. Amen. Inzu yawe irava. Nyumba yako inakuja. Na mwaka unaisha. Haujatabiria nyumba yako. Haujatabiria nyumba yako. Nuravugishiriza inzu yako. Haujatabiria nyumba yako. Nuravugishiriza business yako. Haujatabiria business yako. Nuravugishwa akazi kako. Haujatabiria kazi yako. Nuravugishiriza amagara yawe. Haujatabiria afya yako. Utangura kuvugishwa ku buzima bwawe. Uanze kutabiri juu ya maisha yako. Utangura kuvugishwa ku bikorwa byawe. Uanze kutabiri juu ya kazi zako. Utangura kuvugishwa ku kazi kako. Uanze kutabiri katika kazi yako. Utangura kuvugishwa ku bindi byose by'ubuzima bwawe. Uanze kutabiri katika mambo yote ya maisha yako. Sisi tuvuze kwizera kwa Adamu. Leo tunasema juu ya imani ya Adamu. Kweli vy'Imana yamuhaye n'ububasha. Kwa nini Mungu alimupa hata uwezo? Kweli vy'Imana yamuhaye n'ububasha yamuhaye n'ibindi yahaye umwana w'umuntu. Kwani alimupa uwezo. Nico gituma ashoboye kuvugishwa. Ndio sababu anaweza kutabiri. Mwizina rya Yesu w'i Nazareti. Ko abagwayi bakira mwizina rya Yesu. Ko bafise ibibazo bihera mwizina rya Yesu. Abafise intambara mu miryango ko zihera mwizina rya Yesu. Abafise ingorane mu kazi ko zihera mwizina rya Yesu. Abafise ingorane muri business zabo ko zihera mwizina rya Yesu. Mwizina rya Yesu ndahamagaje ubushobozi bw'ijuru ko bwinjire muri no sale kugira ngo buhagarike imigambi yose ya Satani. Haboneka ubushobozi bw'Imana, haboneka imbaraga z'Imana, haboneka kuganza kw'Imana, haboneka gukora kw'Imana katika jina la Yesu. Nduguruje mariage mu izina rya Yesu. Nduguruje inda zitabyara kugira ngo zibyare mu izina rya Yesu. Nduguruje imibano myiza mu ngo abubakanye batabanye neza mu izina rya Yesu. Ndahamagaje urukundo muri famiye katika jina la Yesu. Ubushobozi bw'Imana bwinjire, ubushobozi bw'Imana bugaragare, imbaraga z'Imana ziboneke, bimenyekane kuri Imana. Mana nzima, Mana ukomeye, Mana uhambaye, niwigaragaze.